eu ne usife ke kwa kario tukiuma garuka tutirega tutemba kumagaruka tutari manto ya kuendelea na ala Meru kile ito naraugire ate utongerie nebo ambasi gairi nema mbere ma mbuga tukibachokia nyuma gavana wa tene o kaunti ya Meru Kirito Murungi kinya riria ari gavana atinde umba gutuika mutongeria wa mbio mutongerio kiama kia ambasi ni ntubo wa sheria iri ititikairagia muritingu gyo thirikari ethero ari na kanya go tongeria kiamene kwa kanya kau akanenkanirite kiri muntu witagwa Kimathi Mutuerando Watson amwa muntu ondene nande no gwatirite Antone ao na ago guchoka auma governor na chokere athurwa chairman wa National Oil Corporation NOC na choka athurwa commissioner wa Kenya Law Review Commission mbingu chonde ingugetia thirikari na kinya rimwe na nda achoka ekirwa no party leader kiri gazeti notice ira irigite ko kurito imwandikithio biama neona nitie Kirito Murungi no party leader kiama kia Mbas Evolution Empowerment Party DP na yitwarije kene muno bas na go karou kwena mukuchanio kidogo au kiamene kiawe katikati ka antu ba Kirito na antu ba secretary general kiama wakiri Mugambi Manyara na leo ntu iba gwatekana au Mugambi Manyara au kiumia kiria kingi tiga kithuru na ugire Kirito ati umba gutuika no party leader kiama na ari commissioner wa Kenya Law Review Commission na ari mbio na ari chairman onoko ati umba kugwatira ngugi cha thirikari na gitigio tongeria kiamene na ugageta kotini kugita buria amwira aume gitine gya kiama ati ngugine cha thirikari kana ume ngugine cha thirikari ati gitine gya kiama ati gwatira bio biere na ageta kotini gutigira koti ikwathurana mantu ikubadhuranira mantu jau na kiumia kithuru nio Kirito Murungi andika baruge kuga guchieberia ta mutongerio kiama kia Mbas agwatire ngugi iu cha thirikari ngugi chia commissioner wa Kenya Law Review Commission irithira itigere hu mwaka jumwe iu ingi ya chairman onoko ni itigere hu miaka iri Kirito ena kanya kai ena kanya ga kugita atia ka gwitanguge ya thirikari na ume na ya tuike bateli nda mbere kura iwingi lakini muni ura wari munini wawe riria ari gavana Titus Ntochio na nyanto baraba mugwata mbaru kiamene bategwiritwe ikuma kwawe ja mutongerio kiama na twe bathuririte abarenda akarau nuntu no ethe ogisiasa tekaba muthuririte abarenda akarau na nyana ndi baugite kinyethora na raumire utongerie ne boketa tapatiri do kiama no mukiamo Mbas ukoriwa no baba ugite kinya siasa ne atari tai baba kamwaru tha batongere tu ba elaji kwanto ba kiamene baugite Kirito ale waliku ale wau no Mugambi Manyara Mugambi Manyara menya inywa gwiritwe muno nontu akumbuthura mukuru mwanka akaruruka gite amatuka gitiga kiamene na ne wala barate kana irakio no kona Kirito na teka kinywe ale kidogo iwakiri akimakuaga karuruka gite ikuona ni nyoba kethora bakemenya au wakiri Mugambi Manyara rwali ruambiria kwaria rutithira bwega ruterene rwao enywe nande na ugite na aronere barugana na gwiritwe lakini nande arendendere yao agitate a resign officially mwanka gwikirwa gazette notice nande akomurita atomuthikirie twigwe. Okay, I know citizens have said that they inda mwandikire baruga ura ndaugire na baruga iwe 48 hours chia kuma gitine kia Mbas yani arisaina ipate lindo Mbas na ambuge narua inkogurwo muno nontu ndi kuthoma baruga iu Kirito andikite na kinya kethe anatumirite gichungu gikingi sana athiuruka gita ithioro parangira fwe muthia na ugire wewe ngwa akurisaini ipatirinda ya Mbas na kwa hiyo kuona mantu jonde yarandira ugite na yarandira mwirite atimise na gitirata atimisire porosinje kurisaini kiamene tekwandikira Mugambi Manyara baruga iuga ukurisaini kiamene ugwe watwikire patirinda wa kiama kia Mbas through a gazette notice ya Kenya Gazette
no mwankali etolea kuri to Kenya gazeti era na gazeti ingi ko ura kwenda kwera mheshimiwa Kirito Murungi ko express your intention ya kuma Kiamene lakini mwanka kiama kiambasi kikalende kiuga uita we patirinda resolution we tumekuwa registrar na registrar kundi gazeti utuwekea kulita gazeti notice inge kunia uwe utepatirindo kiama kiambasi kina members baba inge mono twakarande kisho patirindo ngi Ugora wakiri Mugambi Manyara kuga no menya gazeti notice yo no yekirite Mugambi Manyara nyware secretary general kiama na ikwa ara to nkuchani go kweba mobenda engwa Kiamene ukarikana kwira bale bo kinyare mukinya batumiria bako mwenga Kiamene batumiria bagwikira engineer Alfred Bario tawe secretary general kiama na bauga abako mwikia disciplinary lakini gazeti notice ikiumira Mugambi Manyara no we secretary general wambio wa kiama we kuonania pa cheke maila ya na pate leader nywe na power chiawe secretary general na power chiawe lakini kiama kiringana na ri no we na inya no we nya gateka nini muno murathe no twire ari vice chairman wa Jubilee lakini no wauga Inyore urua chairman wa Jubilee no rende uga. Enyao ewa karagaja ya murathe. Ano uga gwo niringana na no we na inyere gi siasa kana no we na uga Kiamene. Bamokethera party leader bakiama very powerful. Bangi wethere chairman ibo powerful. Bangi secretary general. Na ndeja kiama kina ndi nkuchani u ya uga Kiamene ne yumirite katika Kirito Murungi rutere rumona antu bawe Mugambi Manyara rutere rungi na antu bawe. Nontu no nywe Mugambi Manyara na chokereja uga kulita elaji mwendia ta branch secretary wa kiama kiambas nekirore wa MCA wa Bogeta East Mwirigi Kalenga ta branch secretary wa Meru County wa kiama kiambas na ndi nkuchani uno itwire no itwire Kiamene lakini ukona au Kirito amakua etekiria gukaruruka giti na kumenya Mugambi Manyara mumbuthurire juga mumbuthurite ati kwenda gwetera Anthony Chakwija kugita ate gwikwa kotini Chakwija gwikwa kotini na ali twa ikoti na ndabanga kamugite ate akankaruruka gitiki mbere mbeja gwitwa bo Anthony ingwitikiani wake akethirwa akithithagia lakini agatoba kanya gendere kuruga no hu ithurano biu bingi 2027 dai turi 2024 meaka nitigere thatu kiuge kinya tukethera tukuona mwerekera jura kiama gikajukia na jura kinya atongeria bau bakajukia bo baire aya kangwete mbugo ntubuka imbere tumara governor wa county ya Meru excellency Kawira Mwangaza ari na gikaro kiria arairia antu ba county ya Meru gukurukira andiki ba nteto kuri njuma ya kiumia giki ntariki 5 na eu ni ira itagwa atia itagwa press briefing amethitha gyo mweri jo kauma na ya mweri jo wa June turi Geto FM ni mwe ya nyomba chia nteto baraba kethora bagitite atia betite kwaraniria noe na kwa kinyanto kanyaga kwaraniria noe nontu gatiumba kugitate gatiumba kwariria antu bonde kana kubeta muchemonyo jo mojunde geto miatu maira nyomba cia nteto na kwa atwire antu betu mathano jaria ndi tugeta na mbere kubumenyithia mathaja kuma ogoro themo cio tuku juma tukethora turi ariku tukethora turi tukiaranairia na governor county ya Meru governor Kawira Mwangaza tutegere mantu ja maingi jare nyago wenda kumenya tumenyithie tukomba kumuria ntuko iriko tukomba kumuria ntuko yu ya njuma jete tariki 5 okay ni bo bwaga mwathani abutharime butigwe ni bo bwaga ethero no kwandamana ethero te kwandamana be safe urethero we mandamana one te mandamana one be safe itu kwenda ukenda kuchita kigongwana ito kwenda anto benu ibo kwenda ko be safe
wethero ule askari tafadhali muntu utina thina utina mbi usimumize muntu uti wa mbene rekano wa mbene usimumize na wokethora wine thuganio ria mbite nkaiye nuntu itu maandamano ja kuthithwa tafadhali rekana ne thuganio riu rekana aro kabisa maandamano ja thithwe ja thiri polisi na abwe karieni antu bathithia maandamano bote ubachumbura nuntu fujo le muibu buleta maandamano ja thithwe ja thiri tu antu ba express themselves nuntu maandamano iyakibaye ikatiba article 37 kuiba we kanya batumire yakiu yao baye ikatiba ukabanga ikia na abu antu bugeta bukithangana bukiruja bukinyangagia biashara ciantu na nyabolisi bau bongo ne atano ciana arocia tega kwende ci ntoro buchumite Jupiter kana Mars ne atano ciana arocia iba baba iba mami nukuona ne ana betu go kinya bongo bokaba umiza mukai ingugine bali na nyabo bagaumiza ntu yakine yao bali tugeja gwito tukethora twina ntuko injaga na nyerenge keja maandamano ntunkona ijambereria ja Mombasa baugire mapema ndio best Mombasa we no mono no kuona Mombasa baugite mapema ndio best bambererie nya Kisumu bakwibanga na Kisumu Nairobi barabara cia Nairobi no kuona antura bakwibanga baga kidogo ni thari takinya ona ria kinya Nairobi ya kambairia kuma na thasta ona thari akinya inyabo bakagitate Nairobi bamba kuga eat fast ni thara kurambere ya kurambere basi na bachoke bothorane riu na ndibang'anang'ane bombe kumira kou gatwira antu betu ithero ni bwena antu kwenjaga mwathani abutharime ni mbitagwa Muthawara Njogu ni muthikiria